Asan abo. Yama ya shofo nyina ha ema makwaba edeba Ashtown Online TV ni radio so. Emra so si edi ema emu nsem beso mu se kasebo. Nsam no de bedi makotene pa ni nsemfo ani bini. Wasuafo a wohwe Ghana apomuden so enya yare kodiewo ibi mechire coronavirus. Meya owo sekendi takrade ehun nsem abeto odwa se wato nananom wonse de no omampanyi ede atoso se eye nokre. Now no diet ye hugu mountain so kwaji amanfo agentre e defa abato a yebeto wo saa yare domimu metre coronavirus yare yimu. National President Edema Suapon achechefo nkabo mukuo ewo man mu no empanyifo de abeto dwa se watu nade so. In some way any afofro pi ena mobete. Kasi echa no mfa abelfo tenten fidie kese so metre internet. Uko Facebook ayedemu live Ashtown TV, Instagram, YouTube, Twitter, and also sayedemu live Ashtown TV. Afe ya kenkan fo amobeti anu okase mu ye me nana abna achemai. Minimi nua bema. Odihye ba Kofi Ekuyoku. Ye cha ye ho aba, ye be de kase ni ntwere mu ebebre mu. Say nyina ye beka ya encheye ena beri man wonyamfo bi fa plane too far we nya baby a mesise Ghana say sometime ena Ghana for 2 mrika say ye koshia beri me ye call ya say coronavirus asa bre ni yare yi ku say de be ya ye bedi yare su nkunim na yare etu ekoni kromu fam ye kwada sorry ya yanti asempa ene sen Ghana Minister of Health awosaye mrashe bedwani de ma Doma Central honorable Kwaku Ajimai menu yesi bese na wochi mienu ni papa yintumi nkwa adwuma entuemu beto odwa ema nsentwefu odi echiwe entuemu ne se yesi yare kodiewu eba wo manmu meche coronavirus papa yi enya bi asabe wo quarantine center ye friend University of Ghana Medical Center a papa yi eje ayareshe na no da papa yi saba abonten beka se enya nokre wasre Ghana for yare ne edi susu no ye ntwa so na emom no so wonkwa adwuma eno nkyere se wanya yare yi bi na emom woda woje na home ne ho dodo ne kakra woje na home enti wose Ghana for mfa nsie ya enran so omampanyi ebe ma statement bi ne nsem a woka odi tu udwa no wo wie ne nsem a osa kan ne se eye papai wo wish ne speedy recovery as ye chere se sa papai ampa sa yare wenye bi ampa enti sa bra ye ka se papai wo quarantine center oje ayareshe enti ye mpa ibone se papai hu beto no na wasa akwa akotoa na dwuma so bi. Se ahwefo bekaya enche bia ene beto odwa se wo mrahye bedwamu no wode nhyehyeye bi egu akwam ene se o hwese suapon ahodo a ewo oman mu no se nkebe ya nka aban emfa ne hunjim se de be ya ebema entotoye nyina ayeyi eno nam so ema achechefo nkabomuko wo suapon ni mu original se ompene ema saade no enya adwuma na wo ye nhyehyeye se obeko atia aban nhyehyeye a wode ba no so eno ene nam so ema national president edema UTAG ewo Ghana sa ekuo yi panyini ayefra ne se obenfo Charles Ofosu Mafo sa obenfo enchemu kire se abra omunyina aye benkro se aban hyehye ya wode ba no wonji ntumu no opanyini aye ne ho takra wogem a se wa fa akiri ase wakogi skau se yabo na yase no kutupan se aye ne dan yo opanyin epese ofa kwani ase bi so na sa enhyehye ya empanyifo ekutia no ono de ogitum enam so ema empanyifo de krata ebeto odwa opanyina ne sa hye krata ya se eye Dr. Samuel Nkuban krata yi mu nsem na ne se sa obenfo Ofosu Mafo yi enhyehye ya empanyifo de agu akwam no opese osoritia enam sa so nti no empanyifo etu nade so ene se aban ebe no ode ne ho ebe for suapon nsensemu afi empanyifo a edede suapon anu nyina no aban be yese ono abeyi na ade school fees ahodo a ebe koso nyina ne nyina be kwa kopie mu aban sem ebe boa ama enhyehye ya ewo suapon ni mu enkoso nti no empanyifo esoritia nenso sa national president ide ono de onte kraso dogo bi no abe de oya na oye ne senti empanyifo kire se sabi watwa na gukura asesere ye free sansemi so ani afi animbonra asante mantemu ye nyina ye nim yare ekwadiewu a abesensen wiase afa na nyina ye coronavirus na no da easy enso gina parliament e ka se wo pese ye new voters ID card NDC amenyoku asori etia no ede ntokwa gidigidi so omompene ema san hyehye ye emma so we na Ashtown Series bosi monten so bisa amanfo se eye se sa breya ye womi eye yakoto aba eye
ye koye no ye nkwohye se de esikoye so be say abato no say ya na anye abaso de aya na de wo mu say voter ID card no ono asam na omo kae na ono no omo nya adwen efa ho ni say bibre mi koye me de national ID no up to now me de amba no mo so sawun ni sa ID na wuntimi ko register ento ono no problem na me hwe a enye baba to on de ankaye nti enka omo bagya na ankaye de dada na register ono de anka mu say ono de anka beboa na de abin found yo Did you from your watch? Me to ande high school junction said you see home na. About when there was a to. Is we are said there. Never be what I say as someone no system. See as system so enye. Said the baby who no cry a wo we are saying as it tramontina na see a to aba. And ID card na also voter ID card you know. So the 2012 they call Supreme Court to say and from so ID card no NTN system and in 4 years time 2016 yen system ni system any asa proper mo asa de beto abano it me feel say new registration aye is a new card near year benya no card obi ko na card ayira and bebre so wu na so be de na etimi ayi nipa na film do wu na and Ghana so you need database obi wu ayetimi ka say nipa we ya won foforo you need that database no it abina binya was your trading foforo na ye de nya database foforo nti di ntro ne de me fo aso say de ba me kura me card class say kura say me nya foforo nti anu de me tiase yesa se ahwefo ebekaya enche bia na onumonyamfo kabianka bi kokurantumi yare coronavirus ayesa na mrane ka se covid-19 oto aye wo yeman mu na oba no ono nkwan so ahweso ama one na ofa se lockdown ebeto aye enam so ema oyene kese eto oman Ghana akum nipa eseye ade egu nnwuma bebre na opiem wo atoye mantam a ahwehosem a abeto dwane se secondary takra de maria owo ho ne dinde Anthony Kwabena Kuransi Sam adodo na afra no honorable KK Sam wato nananom ewonse do na wo kire se san opanyini to a wato nananom wonse do nyina ne se ono ankasa ne personal driver otwi na asen edema no enya yare yi bi eno nam so ma se ehu na ku no se yare bi enachi no enchiremu no ebeto odwa no mpanyifo che se wonim eno nam so ma nsem twerefo ebopini presiding member owo mantam mu Kwasi Backman ene ne twetwe nkomo ena wo kire se o mayo de na nka ne hondodo ne saa oyobi a otia popa ena no woku adakora obeye adwuma nanso ebritia wa bi mu nie na ohunu wa adwuma mu ebra wo bopini abusua ebisa abusua no abusua kire mu se o honorable hododo ne kakra ne senti odna koto ayaresa bia ompese ebeba beto dwa sesei a woje ayarehwe ena no no beto dwa se opanyini ato nananom ewonse do ebeye awrehosem kese pa ewo man mu ene atoye mantamu enra nwumre omampanyi ekasa no ena odi tudwa se eye ne yaye pa se sa opanyini atimi ato nananom ewonse do efise ukopiem ewo atoye mantamu a opanyini kankofo a na waje covid-19 operation no asi wona so a wo hwese social distance ne ade nyina ebeye adwuma itise ne oman ahwere opanyini atise ya na eye ne yaye pa sese ufa baby a nsem ba ko na obi eka eye sa yare ya abetua Ghana ababetua ye owoye maimu coronavirus we nam so ma omampanyi de enhye ne mre bi toto ye so a enche no omampanyi sha sese oyi bi free ye so na mre omampanyi di sa enhye beto ye so no eye ye maame mo a omo ye small business e de adesrede ekoto papa ye nim sese omo nko emma omuda enkoso ntisenke be ya papa yi nhye omo ma onfa sika kakra emeboa omo omampanyi je penishe omo bo ena anu dei ena abrewa yi poma kwan ma sika abedru enti Ashtown Series bo hunsi monten su ko bisa amanfo se sikei ebeboa wo mo ena afensu sikei emra so uye wadwen se wo kwaje wo so kita number be friend no tin number enti yesi monten su bisa amanfo se eye sikei abe ebeboa mo ena afensu kra no sa tin number no ehu hia se wo so mo bisa ansana omo de se sikei amam ye nkwhwe se de esikoye mepa cha me su afra me amenya akon mepa cho so wo ye ha no pay dia eyeboko me pese me bisa so wati bibia for mampanyi loan na odema ema na ye adwuma no
Me pa chai mate. Na ti amate no se be den na ye wo dwa yisu no yen sa kan bi. E na omo tin number me so ko ye bi. Me de ama. Enti se be ya yen sa be kan e na me nso ye hwehwe. Okay, na mpa chumbe se me bi so yen fa ne se won sa kan. Se eske won sa kan e betimi aboa. Me sa kan de be boa me amatimi de aye adwuma yi. Penso e frema abna chirewa me fraja achi. Amoti nja achi. So we do we ha no pay e boko. E ya omanpanyi sika na wode abase yen fa na ma mi jomfo na mo yes small business. Any e pesi e business e baboa. If I try baboa pa. Oh, kind of. The entire baboa ne se un se jomfo mai. Ye ni sika ene e de ye adwuma no. Ena even se ene ma no kra nso wo koto na sika ne mu nyedua untumi. Enti aban ma ye so ya asene kakra ebeboa yen ema yen so ye ho aha yen kakra ana se sense no ya almost before so beji scan e just o kita 10 number and also so also mo check 10 number na so me di scan na ebeboa kire se before say o ba 10 no kra no ba kwa akoye na would the voters ID na eko voters ID card no won bibia wo so ena na nso nipa bone se wa amfasa wa nya ne information ni nyina me se se ameti ha bi apata ekura nya me dia me han e kanti me firi dwai mu wo ba yen so apata me na betu mi nti wo ba no ma to me bi me ko me information he fa na wo kwaje no wonya information wo ba bia enti wo de tin no number no eba ese no so na yen nyina enya dia ebeboa ya me yetumi atua efisa me kai so mampanyine kofo pension no ebi GB wo mantua na Who nipa no baby enti ye de tin no bade a eno beboa ma yenya information no baby abedwane akobia ye bahwe wo kira kwan na ya wetumi agisika no denke yesra ban se ye ne aye ni tin number ne bi no anka wo moa ye yenso ntimi nya bosia ne bi yemfa nya adwuma onye nipa nyina ne timi nya tin number ne bi ana card ne de timi nya bi ne so tin number de ne bi tisira ne yesra ban se wo moa ye ne nso ntimi nya bi fa nya adwuma nya bosia fa nya adwuma ne se ye nya no mo so de card da no mo se kwaje abansika no so futu be na de mo ye be sra wo se obia mo ne ho moden se obeya adwuma e de atu aka no because aban de wo de ne ka ono aban no ono sabi obusia na obo e na ode aboa wo man no nti ese wo a wo de aban ka no ese otimi tua ne kakra kakra na otimi tua free ho asa na wanya bi na so de aye adwuma enche bia na Ghana for be kai a yare coronavirus ne no wo faase ebeji atenaye e wo ye man mu enam so ema omampanyi etoto ya ahia hodo a etwa oman ho ahia na eno na omampanyi de na do desem etudwa no o kire mu se ye hwe yare na ene ya betena ne senti no e wo se enhihye ya wode gu akwam eye nhya hodo no oyi no maako enam so ema school ahodo ne esoma ahodo wa biebiem se afi etimi ya adwuma eno na Ashtown Series eti won hugu monten so na wo bisa Ghana for se ya omampanyi ahyase eyiyi nhihye maako yi enche bia obebie borders anase ehye ahodo no na ye kokoje amanfo adwenkyere no sei enekosi. Yeah, for me, for my advice, yeah, and let me say my opinion is also I'm trying kakra due to the fact that it's increasing rates now high, so on the metro, so they have to hold on for now, as compared to the border opening, because for now, like the rates in equal high, no. Say mobile and I be border for now. The rates will be very more distant, and which will affect us. Maybe the lockdown might even come down again. So, to my advice, I think let's hold on for now, because although it will have negative impact on our businesses, but I think for now you handle air costs, because when we open the border, both outsiders will come and we too will go. And with that rate, the rate will be very high. So I think let's hold on for now, maybe in 2 months or so, to see maybe minimize it. Because many can say so the rate is also hold on for now because of the increasing rates.
So that's my advice. Be a honor yale or honor besaba, or the baba. It's in Manimi, or Maniaga Clansa, and Shadiaga Clansa. They say, Bian so much and Fadi and Cataya, and Timini so. Well, yet Timini so, and no be answer no more rough basa. Aha, no be answer pen oye. It's all Maniaga Clansa, and son of Biablo telephone. When I will be a Freddy no maybe, or back on the Sacosum. Also, the buyer, I want our better now, so Sacosum. After that, wouldn't be now for one sack of him. Aha, and Tomaniaca. Many me cry, me my drink, and Messoa, and Casson coming in here, so many Yakala. That's a soft one, I saw for the pressure and say, Yemi, I imagine Chedian coming in Yason. Omaniaga clans, aha. When I was so now, you're paying. Aha, Tina can yes, yet. Medrin say a good way, so obey be able to because we have students coming from abroad. I was someone so ban on mobile study near the other. And even with the churches, we have some pastors outside who would like to come back. So I think it is good. All be borders na more ban. A good thing also. Area adeshimama yenyina borders in sense mi so na yentwa ye homra ye ba ye beto aso. Adeshimama ye mobi biara kwaba ye koso adamase sem agimre a mutie yen ai ben ene ni su den sensem piepie mo enya asem keto akra onhwe wo wura ye fe no owura agimai manu ebetoja se wenya coronavirus bi na mi bi se o wono na sa ba abonten be ka se yare no onya bi ana hwan ne ba abonten fi se no mampanyi kasa no nsem odi tuja no wie no o we shi ni speedy recovery. Me sa asemwe na bra meteye no me fa na de mienu ebetumi abase osoafo ohwa pomodin so owura agima manu ono a na ba abonten ompa nim guase enti e na ode beto odwa se onyare na emum oje na home eno na nchen ananso se wona hotwa ne ho ahia no ne panyimfo no ne omofa adwene no sa nkofukuo na mu bi e na ahye da pese omompese owura ye nim begu ase enti ode nhihye ya begu akwam nanso yemfa ne baako nhwa ade owura yi yoso afo ma o man Ghana ona hwa apomodin ho nsem so na bre bia ye be press briefing bia ministers press briefing bia no owura yi e de betu dwa se stigmatization ye nyae jaya ye nyae no o se omo nya yare ni bi no e wo se omo kan ye ben ye ho na ye hwe se enema nyina ebekɔyie afei so se obi nya yare ni bia oni ho adanse enkyira foforo na omo hu se yade no ewo ho na masem bisa mi bisa ne se sa owura yi a wo ye osoafo okrampo na wo se nka asem yi anka wo ye leader wo ye opanyina wo di ano nanso aden na wo nya yare ni bi de mu pese mu disie ompanim guase na na efutu na wutu o manfo no wutu ye fose ye fanye den se futu ni do mbetu o wono obeka beto ono na nye ono na ka ma wo se wo ye eno ena kire se empanyimfo a ewo man Ghana mu no mo ndwene ye ho omo nwe ye ho because wo ka kire se ye nka omo mba ye ho na se ye nwu na wo wanya yare ni bi na do hu sie dia na kire se omo nwe ye ho omo nwe ye ho because omampanyi ena ebetimi so aba se ono omampanyi anhyehye ho anase omampanyi enhu ne ntem efise se komampanyi hu ne ntem a akomampanyi so ameka dabi omampanyi akan so de na kyese ye nokore wanya bi opo yare no wanya bi etise sei na mebisa se oho oka se woje ahome no hospital ho eho ye quarantine center na eho ye bedroom ana eho na hotel yenje ya home wo ho obi a woyare coronavirus yade ene de ne koto eti se wo da ho a de nti na wakoda ho na hompo ye wo fie ana ho ye ne fe ebi nso eno so wo na yenhwe secondary takrade mayo ye a ono so ato na nanom wansi adu sankofo bi sei ena nke hi omo wo man Ghana efise se okọ ato ye mantam a owura yi de ne ho abọ afode ama mantam no ene sen sa social distancing ni nose mask adi wa ye no compulsory e wo ho nanso ene yare nti wa to na nanom wansi adu sani pay krampo de no aba for there ama beto dwa se wato na no mo se na minister osuro na nsen ya members of parliament enya bi can say speaker say ye emaye mo mudin ye fo mudin beto dwa nanso okurasi ni bi sabia o te akurasi enya yare ni bi dia mo se ye nka ne mbe ye ho no oni adanse na medamenti ase ni say enipa ne te ase no wanya yare na won pese ebebo ni din na emomo wudi a
na mo owu na mo boni di no na busuan no so nkrofon twetwe mo ho mfi na busuan ho edin na omo bo no kro omo bo ne papa ben saa na obo papa ebeto dwa se obo papa nya yare yi bi ye hu de ye kame hu ye yare coronavirus de echewa is either say aban ebe hyew anase aban na emu no kro yemfa ma abusuan nanso obo papa abusuan atimi anya emu no e de emunya tompam ade dana ye na brempon yi yenko kame anti aye so ohene ana yare no eni Ghana na epinso na yare ni ha enti se wuwu ane bia ya betu esika ma wo se je ni emfa nto se wo de hye na wo wuye no sa yare ne ku no na se yare no eni oman yi mu a na afa ade na aban opese ochekere ye ma yenko ye nnwuma hodo so na fe obi kura wo no ma oyare asthma na ma akoma no nose mask se on function ne hwene dodo na omu wuo ni nyina efa na so ye asthma wo ena no kura mete ye kura ye se hospital ba ko se o ye do kopie mu ho na se ye ka se o de hian se be ka se ohumi ensi so obowa ohunsi wensi ene ne obi amen wo kura ogo ka omo se PPE is a short etiche se a doctor for ekohyehyɛ won gano ne eche akakraka ne boot te se de omo ko afuom na nsa na omo de mpane abegina wo so na mmra na nipa no onwu yi sa maami bi ne baketu ayare wo hwa na akwa ne yare asma enti omo de akwa kodru ayare sabia omo kodru ho na omo kogina no ho omo nsem omo ka ne se akwa ne nya yare ne bi na maame ne se me mpene mamo mfa me ba ne nko wode ne ba fie 3 days time akwa ne ho ato no say yare no ye kan de to so keke sa na me hu no efi say yade amose aba afa de isisi obetwetwere din edin a obetwere no nipa satellite say school for mokoji school feeding nipa 18 million ye betwere mu nyina din sa nipa 18 million kro ya nso be sa satellite December ato aba they say MPP ni NDC atwi ni twan wo mrahye bedwam na mekura mi bisa say yaman sorry wanawa don hwere so mo fandi dwuma eso ko parliament a omo tena ho ebre bebre okoka omo se ye social distancing na asore dem de yentimi nye social distancing bawo sa line na ebe kwa akosa akwa register sa voters ID card no se nipa 18 million no ombe yi 100 ana ene da be kwa na ba na ebetu awie nipa 18 million da ben ene ebetu aba na awie se mpo omo ye ne se nipa oha social distancing ne ade a ene nipa oha ochina nipa oha na okona se nipa oha no memekone na se nipa oha na so na mesan ochina mekona so adechi a meminsi wo because me nkotena ka mu anase me nkodi lie so ema obi me ya hit him de obo wa ebo na afi be wi achi ma ba benya yare ni bi na me kwa me santi bibi ase samre ya yare wa ye ne yare yi ku se yare besa afa ni plan akone maimu na yare etuo ntwaye no just to yese ye beto aba we ya nyina ebra so se omampanyin na nado danko akufodo his excellency ode ne nice form me kame ko amadwen mu dia anke be ya nka aba no kora nke yentwentwen so uka obi entimi ntwensan every say omampanyin na akora da beto dwa say we are not in the normal times we are not in the normal times here okay hey obi ayefro na nko be ye no memenda e na yare ebebom watena wa besi ne afekwa de se aboroso anipa 100 sika no benya no we normal times ne bi no asofo eji omusika pewa no se ni nyina ye twagu eno so ye normal times ne bi no na then we are not in the normal times here omu ken no yen hwe se ene abato no so yen fa nsem se we are not in the normal times if you say okwa abrochimem krampo na amampanyifo bebre su enso Ghana ya fa ne say once a yen hye dan gu ne de yade no enhye dan yehu nanso yen wu no bisa say omo a omo nya bi no se nyame amba fie na omo nyina nso wu ese bia nso soafo enya bi o won jintumi ya won pese obegia tumi na owu krampo de na so mo de mu no kra beba beto dwase owu kra me de machira na hwade o sese mi hu ne say efiri amampanyimfo so oman Ghana mpanyimfo so eni besi empoye nsɛmtwerɛfo so krampo no yenka nokore ni yakwam kra hwɛ national president mu a ede ma UTAG mrase bedwase ɔden hyehyɛ eba sɛ afede abanfa no ho mɛfɔre suapɔn ho nsensem mu amampanyimfo mo ama de atomu atena se akɔmu meeting sɛ mompene na sɛ mompene a afede ɛyɛ den na wo opanyina wo de kuoya no wo san fa kire se yama ni skill si atofia mano si yama ni cow bible mu ko bisi ye we nyina
me ɔman Ghana de ka Nyankopɔn kon pepa ye nyina akora na osambo nipa no foforo because ebian ne say yatu we ya yatu na de asu he me ma bosome ube hu ase ya sakofa ne sad na bisi Ghana de sika ya de nyina nanso e wo se omote ase sika entumi nya de nyina de biara da eti o se ampanyifo no ehwe no musiesie sansem we nyina na what bibia fa ban loan na wode abayehu loan ya mode mai omo muti dwom dodo sen enenim ten number enam krono a mo pay ya buyenti makoje besia se mo de boaye mo sa koje bosia se yisi ensa fa ntwetwere din sansem we nyina abena pon ne yenkona yedi omochi a yensore ashafo aha na brebe makwan eme de kase de beso mu no AC na me kai mo sa kenkan fo amote ye ni wakase mu ye me na na agema me ni nua ba ma odehye ba Kofi Akuokun ya damase mamu ne sha ahenowa